iti Masakbayan. Bunga ti kinaranggas. Agbalik ka dito balik ti rancho tada papanak. Apay nga agwingiwing ka. Adamat ni Manang Marta ayayam? Dad, saan ka panaw? Sana mabalin iho. Inak kita nagitibayar iti baka dito rancho. Adun ti mabalin ang malako a baka. Bayan, gumatang akto iti chocolates mo. Biit lang nga Dad. Wen, mabiitak lang. Agyan ka lang iti kwartom. Agawid ak matla adagos. Rumor kayo ka dita, sir. Wen, ibilin mo ka nagiti cowboys nga iabog na itinaaladan iti nagtirancho nagiti mabalin na malako a baka. Wan, sir. Ita ka di nga umay dagiti bayar? Day tamot kinagtutulagan mi. Marang no makaumay da aging karumalam. Inak kita ang jidagduman no makaumay damat. O sige nga ron, sir. Inak nga ron ibaga kadakwada. O sige, mapanak mo ten. Paisaga naman gayam ti kabalyo a pagsakaya karumwar. Sige, sir. Taisaganak ti sadal na. Awan nga min signal iti rancho. Iso asa na basta maawagan lagi ti bayan. Hoy, si ka nga normal. Adakanan kan inumam iti kwarto. Umunag ka ijay. Saan ka rumrumwar tadi pa'y si ka apag problema Kasta, agtungpal ka no di mo kaya't amasaktan ka kanyak. Saan mo agam doon ti agipulong ka ni dadim? No di mo kaya't nga irwar ko tadilam tatagtadat. Ipakan ko iti pabo di tarwar. Nawatam? Kasta, jak kaya't din ako ti kan pananawang ubing. Mangan maturog ka lang di takwartom. Baglakit din. Ta iti kabayag ko dito Saan ang nagipulpulong day nga abnormal tamabutang kanyak? Saan nga amuti amana anarang gasak iti day nga ubing? Pinagturpos kan inser kakas nurse iti pribado nga ospital ti gayem ko ani Dr. Brad. Masapo na siya pa iti mangala iti sweldom tapno makasubad kamot kanyak. Wen, auntie? Nasaya at tamaawatan nak. Siyak tinang padakkel ken nang paadal ken ka. Iso arumbang a siyak ti mairanod. Wen, auntie? Mala, ingkangarudon agluto, tamabisina kon. Inak pa'y sukatan to'y puraw nga uniformik, auntie. Sapay talo na ang ti pagsinsinno katak nga uniformik. Anya pa'y laang ti may bagam di tatalo. Naimbag kasaan adudwalaan. Nagsweldo tayon. Ngam apay analiday ka, friend. Nagsweldo tayo nga agpaiso. Ngam adda di mo pa'y amo ang mapaspasamak kanyak. Saan ko ngamin nga imbagbagakan ka? Ha? Ada ka di rumbang ama amwak? Saan asyak ti mangalala iti sweldok, friend? Ni Auntie Sara. Numapan ka ni Dr. Brad. Itadmat ni Dr. Kankwana ti sweldok. Ha? Apay ani nana, Sara? Sweldom dayjay, friend. Tapno makasubadak kano iti panang padakkan. Kan panang paadal na kanyak, friend. Ay, una yan ngay. Kaslay narambid na ka negosyo no kasta. Ubingak pa'y lahang idi kat naranggasan kanyak. Agtungtong palak mat iti amin nga ibagbaga na. Umay ka di opisinak. Taday paramid ko kan ka. Ita ka din, doktor? Una, sumaruno ak ija madamdama. At dapay alak ija ayan ti nurse station. Umuna ka rodan, dok. Okay. Linisam to basitan ti lamisan kan tugaw ijay. Matungpal, dok. O sige, inak nga rodan. Doktor, apay nga inlak yung matantiri daw. Nagtulagan mi kani antim nga ingatok ti sweldom.
Ingatom ti sweldok, Dok. Apay nga sit ganak. Awan matibaka mo. Noan niya man ti aramiden tali ti opisina. Saan ka di? Di ka umasidag. Saan kan nga agkadkad? Kuna ni Antim akasapulan na ti kwarta. Da kayo ti rumbang nga agtungtong. Noan niya ti aramidan nyo kan ni Auntie Sara. Di da ko maibibiyang. Dito kayo. Sos! Di nakatarayan. Tanalpasan nga inala ni Antim ti kwarta. Anya, ibatanag. Ti Florera, ipakul ko iti ulo no. Ayok ko, ababay! Nagsakit ti pinangur mo. You are fired! Pumanaw kan dito'y ospital ko. Anay ko. Anya tinapasamak? Apay nga agtartaray ka nagapo dita opisina ni doktor. Pinanggap na kapagaramidan iti madi. Pinakulak ti ulo na iti Florera. Kat pinapanaw na. You're fired, kunana. Anya? Awahan ng trabaho? Kasta nga rod, friend. Anya nga tatibagak ka ni Auntie. Ibagam ka di tipod no anapasamak ka ni ikit mo? Nagtulagan dansa. Taiso ti imbagan ni doktor. Ingato na kano ti sweldo. Kapo iti kwarta? Uray pagaramidan na ka iti dakas? Kaslakastan, friend. Papanag-itahan. Isigurado nga agungat ni Auntie. Numamuan na nga inikatnak ni doktor. Hello, Doc. Nakaawag ka mat. Ada ka di bagayo. Ayok di tarakan mo. Imbag ta plastik lang di Florera nga impakul na iti ulog. Ay, nusarming day jay, unujar. Esos, matangran ti ulog. Anya, naramid ni Eva ti kastakan ka, Doc. Inikat ko dito ospital. Ibaga kadag iti amin nga amok iti ospital kan klinik dito syudad. Asa na nasaya ti aramid na. Tapno sana makastrag iti trabaho na akas nurse. Sinalbag day babae. Makaraman kanyak day jay no sumangpat dito balay. Awan babay na radya tarakan mo kunak manen. Kita man makasarak iti trabaho na. No sana makasarak iti trabaho. Aguyas to akasla ulag iti rigak na. Anya tinaramid mo ka ni doktor si kababae. Rumbang lang ti kasjay kan kwa na, Auntie. Jak ipalubos a pagaramidan na kitid takas. Kat, kasano nga ron ita? Tadi kan makastrak iti trabaho. Pumanaw kan diti balay no awan mo't lang pakairanudakan ka. Panaw! Alaag pa'y nga ron dagiti gamit ko, Auntie. Jay gamit mo akas nurse? Sige, dahi tati alaam. Ngam dagiti na dumagin at gatang ko akawas mo. Saan mo ang maala? Pumanaw kan ditoy. Naumaakon kan ka. Nang runa, tawan mo't tan trabahom. Padasa ka mapan ija balay da, Jenny. Padagasindak mat siguro ija balay da. Jenny, mabalin ka di apadagusandak pa iti balayo. Kabayatan nga agbiro kak iti trabaho. Anya ka diti ko na niikit mo kan ka. Pinagtalaw nak. Tawan ka nun ti pakairanudan na kanyak. Tawan matan ti trabaho. No pinagtalaw na ka, ayan nga ron dagiti kawas mo. Day talaang mat nursing kit ti awit mo. Di na kayat nga alaak, friend. Ngamin, iso ka no tinanggatang kadagay jay. Nalabas mat day jay nga ikit mo. Diyak pa'y nakakita iti kasta klase ti tao. Imbag lakit ni tada ka nagkamangak. Ngam ti parikot ita. Anya at trabaho ti sarkag. Ada nakaibaga,
nga inawagan ka no amin ni Doktor tigagayem na. Adida ka kano alaan no agaplay ka kadakwada. Pinadakas na ka. Wen, friend, kastamot lang tinaybaga na kanyak. Idi pinang-urko iti florera. Addan na dangran akaw boy, boss. Addan sa kano kinamat da alobo amang dangran kumakadag iti urbon. Isu ana sugat. Ay, titirikat na. Mapanag iti adda signal na. Ta umawag ak iti mangagas. Uray nurse lang kumati adda dito eh. Bayat ko man, adda nurse nga steady dito, boss. Nabayagan na dito ti kayat ko. Ngam saan akayat lagi ti nurse ti umayag trabaho dito eh. Naibagak arancho ti pagtrabahoan da. Sa bagay, no rancho kunam kadagiti nurse. Kat ti amuda, kat kasla naranggas, wano awan disiplina dagiti cowboys iti rancho. Isa marigata na kamangalay ti nurse dito eh. Ti kayat dagat ospital ti pagtrabahoan da, saan kat arancho. Oy, naliday ka si Mangpat. Awan ka di tinasara ka matrabaho. Jack manam mo. Ngam no itad ko ti bayo data kiti pagaplayak. Didak mat kayat no mabasa da tinagan ko. Amangan no aramid ni Doktor kanti ikit mo ti amin. Ada kabagyak ako boy, anang ibaga akasapulan da kano ti nurse. Ha? Sa dinaday ta abanda, friend. Ano sak? Basta alaan dak akas nurse. Awan ti mayat amapan ijay, tasulsulinak. Rancho ijay. Rancho? Kaawatan alalaki ti trabahador, no rancho. Ngam, nakunamat ti kabagyak, disiplinado da kanumat ijay. Ngam, awan ti signal, tasulsulinak kat nga rod. Kasano ngay nga rod ti mapan ijay? Aglugan ka kanu iti bus, kat dumsaag ka iti maysa nga ili. Agpaytulod ka kanu iti tricycle amapan ijay. Ado nga ta ti tricycle ijay? Kaaduan na kano, kat kabalyo ti pagluganan ti umunag kan rumwar ijay rancho. Sige, friend. Ipalaran ko ti mapan iti terminal ti bus. Imbaga tinagdamagak. Aman mano kano ti aglabas ijay abus ijay abanda. Taman mano kano mat ti pasaheros. Agurayak kano iti 2 nga oras. Sapay adda umay abagyo. Ay, maabutan naktukit din iti bagyo dito terminal ti bus. Ay, Diyos ko, tulungan nak. Awan pa'y kwarta kan kawas ko dito eh. Diyan lang basit nga inted ni Jenny, ti adda kanyak. Ti babae iti terminal. Anya ter aramido na ijay. Madlaw ngagsang sangit. Asit kakman. Amangan no kasapulan na titulong. Miss, kasapulan ka di titulong? Apay nga da ka di ti terminal. Kat, ada mapaspasungada na bagyo. Mapanak ko maijay ili ti San Vicente. Nga manmano kano ti mapan ijay abus. No ijay apasad, manmano nga agpaiso ti boss ijay. Ta damay mayat arota apag naanag ti bus. Mapan kapalit ti kasit gan a hotel. Ta inton awan bagyon, ituloy mo ton ti mapan ijay San Vicente. Awan kwarta kapag hotel ko, sir. Urayak lang at tikaad ti agbiyahe. Nalabit nga i-cancel na ti biyahe, no kasto nga dabagyo na. Kasta ka di, sir. Kasano ang garudan. Nakakaasid ka babae. Sabi na pintas. Ha? At daigam na a nursing kit. Di ko na siguro di kayem mo ang makasarak iti trabaho na, kas nurse. Kaasi matigayam ko, Doktor.
Nasingpat ti gayam ko. Anya na singpat, kat pinang-urna ti ulo. Apay a pinakulan na ti ulo yo, sir. Ako, jaka mo. Ada siguro samsamantong na. Samsamantong ka, no? Amo no asino ti ada samsamantong na kada kayo. Anyat itantanamitin mo. Awan, doktor. Sige, tayo nakpatumaran ti pasyente. Agoreka, may saka ka di nurse, miss? When, sir, agtrab-trabaho kiti may sa pribado nga ospital. Ngam, inikat na, tapinakulak ngamin iti Florera. Tapagaramidan na kuma iti dakas. Anya? Awan ka di ti kabagyam ditoy? Adda, sir. Ngam, naranggas kanyak. Gayam na tinasaw a doktor. Kan, tipay ikit ko ti mga ala iti sweldo. Apay nga iso ti mga alay ti sweldom. Iso ngamin ti pangpangtadan ni doktor. Tapno makasubadak kano iti panang paadal na kanyak. Ipan ka pa lang iti may sa hotel. Siyak ti makaam mo. Ado pa iti pagsaritaan ta. Iti hotel ko ti pangipanakken ko na. Apay nga iso ti mga alay ti sweldom. Iso ti pangpangtadan ni doktor. Tapno makasubadak kano iti panang paadal na kanyak. Ipan ka pa lang iti may sang hotel. Siyak ti makaam mo. Ado pa iti pagsaritaan ta. Iti hotel ko ti pangipanakken ko na. Sir, imbagak mat itayan nga awan kwarta. Saan nakadaka sa tao? At damasapol ko kin ka. Kat day ta ti pagsaritaan ta no makadanon ta iti hotel. Umahin ti tudo kan angin. Sumurutak nga ta iti saan ko nga mo. Kasanuak dito no pumigsa ti bagyo. Tapno mapunas ti buteng mo kanyak. Adto iti aidik. Mabalinlak na idarom nung pagaramidan kay ti dakas. Mapantan, pitne, agtudon. Sir, muda ka ditoy, ta sinabat da ka. May salang asaom kat agtungpaldakan ka. Masapol nga agtungpalda. Tamay sa akat nga roda parokyano. Saan ka di? Sa balimat tinay matangak. Insa ka na anda adagos iti makan. Karamanak pa iti makan nga inda sarda. Apay abuy-buy am latan ti makan, miss. Mangan kan, bayat anapudot pa'y. Amok amalamin ka, tanabasa ka itay. Agyaman na kiti kinaimbag mo, sir. Ibaon ko ti may sa kanagiti crew ti hotel. Makita ket agkasize kayo. Mapan gumatang iti arwatam. Makita ket awan arwatam. Nabati ngamin amin ijaayan ti ikit ko, sir. Di namatan kayak nga itad kanyak. Nagdakas matan lay nga ikit. Nakaawag kayo mo, Dok. Anya ka diti ibagayo. Saan ka diyan napandita di ka nakamatarakan mo? Pinagtalaw ko, kat saanan ang nagsubli, Dok. Masiguradong agrigat na jay. Tawan ti mga lakan ko na kas nurse. Dangan tumat ngamin day dya babae. Masurunak. Anya nga ita tinaganap na. Pagbabawian natin naramin na kanyak. Agasan ta pinakulan ng iti Florera. Nagtured. Lading itak tinaramid ti kaanakak, Dok. Saan mo matabasol di basol na? Ngam dyan ako nakon. Saan na makasarak iti trabaho na dito'y syudad? Day tati maganab na iti kinadangana, Dok. Kimaro man ang abnormal. Akuray ka man tayo nakdisiplinaan ti loko. Hoy!
Kayat mo ti mabaot, ha? Saan ka din nga imbagak nga agsingsingpot ka? Ni Daddy, masapul ko. Saan sika? Umariwawa ka! Kayat mo ta ipakagat kay ti baka. Saan yaya? Butang siya. Maturog ka nga rudan. No di mo kayat nga ipakagat kay ti baka. Amum ka din no ayan ni Eva. Awan ka no mat iti balay ni ikit na. Saan ko nga mo, doktor? Kayat yung kadimanan nga alaan akas nurse, doktor? Apay ko mga alaag. Nampar ako ma. Apay nga rod anamdamagan yun o sa dino ti ayan na, doktor? Damtamagak lang. Siguro agri-grigat itan. No di na ko mapinakulan. Mayat ko matitrabaho na kunak manan. Di na imbaga kanyak no sa dino ti papanan na, doktor. Nalabit nga dan nasarakan na trabaho na. No dito'y syudad. Awan lat amuhon. Madamag ko man, doktor. Apay ka di akasla pakaragsakan niyo. No agrigat ti nakakaasi agayem ko. Adak tuk-tuk-tuk. Asino nga ta? Inakilukat ti ridaw. May mga bigat mo, miss. Nakasagana ka ka din na mapanidya San Vicente? Sir, amuyo ka di ijay? Ijay ti ilimi. Ket mapanak iti rancho. Agkasapulan kami iti nurse. Iso na lang tanasolinak ta rancho kat nga ron. No kasta, amuyo ijay, sir? Siyak ti aking kukway ti rancho. Ket alayan ka kas nurse ijay. Agpaiso ka di, sir. Alaan dak akas nurse ijay? Idi nakitak ti nursing kit mo. Amuklatan amay saka a nurse. Kasapulan da ka iti rancho. Agyaman ak unay, sir. Ay na, naimbagdada kayon, sir. Kakaasi ni Axel asangit, tawan kayo kano. Kakaasi ka na ngay ayo kun kwa na. Kasta ka di. Isurum ti kwarto ni Eva. Kabarbaro akadwa tayo dito rancho. Sige, tainak pa iti ayan ni Axel. Awan, sir. Itatana ka parang ni boss. Asino ka itayan? Siyak ni Eva, ma'am. Kuna ni sir nga alaan na kano akas nurse ditoy. Anya? May saka an nurse? Nagkitaan nyo ka ni boss? Ijay terminal ti bus, ma'am. Nasingpat at talaga ni Sir Jeff. Tinulungan nakpay. Napintas mo't day adang na. Masapol adadael. Tapno siya klata ti bida di ti rancho. Ala, umay ka. Intay ti imbaga ni boss ak kwarto ti nurse. Dahil ti pan nakasalas. Dito iti ayan dagiti ag-agas. Iji abandamot ti kwartom. Wow! Nagpintas matan ditoy. Adda bukod mo CR kan banyo iji abanda. Makita mo't siguro, tasaan ka mo't abulag. Ha? Agyaman ako na iti panang isurom iti pagyanak. Aday bagakan ka, saan ka pa ilawlawan ka ni boss? Babaero day jay. Babairo, kunam? Pudno ka di dayta, ma'am? Ibagak ayamot no sana pudno. Sige, ditakan. Taadaram idak ijayan ni boss. Kapin ano nga ta ni Sir Dayja babae? Naturay nga agsasaw. Nasiputak pa ikit din akino silapan nak. Idirimwar diti pan nakasalas. Apay nga ta? Naimbangal daw yo, madam. Da kayo kanugayam ti kabarbaro nurse mi ditoy. Naimbag abigat mo mat, manong. Siyak ni Eva. Awagan naklatan itinagan ko. Sa anak anaruam amaawagan iti ma'am. Siyak mat ni Danny, ma'am. Ti right hand ni boss dito'y rancho. Di na ko man awagan iti ma'am, manong. Kayat ko, no awagan naklata itinagan ko. Sige nga rod, Miss Eva. Kat sapay la kuma.
Tamagustuhan nyo ti makipagyan kada kami dito rancho. Nagsali, iho. At iti chocolates mo. Apay, bayag ka ngay, Daddy. Nabayaga nagtadain nalak akadwa tayo dito rancho. Mangagas ka iti masakit. Kano da masugat, wano maaksidente. Saan ka man panaw? Butanga. Asino ti kabutang mo? Oh, baka pabo agkagatda, Daddy. Kasano ko mga kagatda? Kat di mo mo't idaas asitgan. Basta butang siya. Butang siya. At damot niya Yaya Marta akad kaduam, saan ka di? No. Ngam, uy, uwan gayam, Daddy. Ngam, Si kamot ti masabot ko basang. Amo makadino ayan ni Eva. Saan mat, Nana? Apay ka ding? Dinamag ko lang. Saan ko ngamin nga ambo no ayan na itan. Ang mga no nakabirok iti trabaho na, Nana. Nada trabaho na. Apay nga ron adi man la agintrega kanyak. Anya ko matiintriga na kada kayo, Nana. Lipata mong tinaybagak. Ditakan. Kaya't naman siguro nga ikan ni Eva iti kwarta. Nabayag lang aruden nga iso ti umawawat iti sweldo ni Eva. Puskol ka ti rupa na abakat. Rimwar ka mat, Axel. Itamampay. adda ngamin, Daddy, Tito Dan. Saan dak pakagat baka kun pabo? Ha? Kumagat ayamat ti baka kan pabo, baro. Kagat kano kuna Ha? ni Asino Wawaw. tinangibaga nga kagat ti pabo kan baka, baro. Lilipat ko nang ibaga, Tito Dan. Anya? Mabalin ka di ang malipatam tinangibaga, kat ubing kapay. Basta, isuko na. Lipat ko kano. Butang siyak ang kuwana. Asino akan kuha na tidakta ka matang, baro. Ako, mapana kayan, Daddy. Naimbagtanda kayo dito ruwar, boss. Addaman pa kas daawak itimbaga ni Axel. Kabutang nakano ti baka kan pabo, tagkagat. Adamat nadakamat na kanyak may papanit ti dayta. Agkagat kano ti baka ken pabo. Apay nga ta? Dayta nga rod ti pakas daawak, boss. Naibaga na pa'y, ako nakano ni kwa. Kabutang nakano. Agam, di naman ibaga. Anya nga tati kayat asawan ti magbagana. Noawan kayo, kat jak pa'y makita armuar, boss. Nga may mayat no rumwar tapno agwat-wat. Idi imbaga, nga apay nga italang ang makitak arimwar, kat kunana, adda ni Daddy, kunana. Noawan ka no, kat kabutang na ti baka kan pabo. At na nakita ka na panigaya ni Miss Eva. Masakit ka din, Jay? Naabutan iti bagyaw, iji akaadaywan apas at tirancho, boss. Agpanatang kan aguyag, tanagpudot ti panawan, sakbay ang nagbagyo. Dakal nga paiso ti may tulong ni Miss Eva di Rancho. Boss, saan nga ta makatulong ka ni Axel? Ha? Alam, sa bali ti kasasaan ni Axel. Saan ka ding adda kunada nga speech therapy? Saan mo't ang doktor ni Miss Eva? Addalat ta mo dagiti nurse, tapasat mo ti trabaho da, boss. Uray saan da doktor, addalat ta padas da maipapan iti dayta. Padasik man nga rod akasaon ni Eva may papanit ti dayta. Adamanan papanak iho. Dito'y kapaywan. Daddy,
Saan si Kapanpanaw? Butbutong siya. Sino ka diti kabuteng mo? Butbutong siya nga rod baka, pabo. Di nakamot an anon ti baka ken pabo. Basta butbutong siya. Saan si Kapanaw? Adamat ni Manang Marta akan duam diti balay. Basta butbutong siya, Daddy. Butbutong siya. Saan si Kapanpanaw? Apay nga taakas to'y ti anak ko. Anda ka di rumbeng ama amuak ama paspasamak. Adda ka duwa ni boss nga ubing ijerwar. Agpag na pagnada iti arubayan ti pan nakaklinik ti rancho. Asit gakman ida. Naimbag nga oras yo, sir. Hello, boy. Itala makita ka Barok. Iso ti anak ko, special child. Angam, mas daawa. Tano pumanawak at kaslad na kamuteng na. Ibaga na ako magat kano ti baka ken pabo. Sir, saan ka di atin ang dangran ti baka wenno pabo? Amangan mo't no na trauma. Saan mat? Ken sana pulo sa rumrumuar kano no awanak. Anda kano lang iti unag ti kwarto na. Amangan mo't no adda kabutang na. Kasta nga ta? Anya ko mati kinabutang kan nakatrumaan na. Masapol ang mapaamok ti anak yo, sir. Tapno saan nga agbutang kanyak. Sakbay at tulungak ang maikat ti butang na iti baka kan pabo. Ado nga min ti pabo yo iti asidag. Matulungam nga ta ti anak ko, Eva. Jack maikari, sir. Ngam ikagumak at tulungan ti anak mo. Matanawak na pandasar iji klinika. Agsasauda kada Eva kastamat ni Axel. Ay, sana mabalinda ito eh. Jack kayat amaya sa dagtrik na ni Sir Jeff ka ni Eva. Masapul asyak laang tadda diti rancho. Jack kayat nga da sa bali a babae diti balay ni Sir Jeff. Matanawak kat napandasar iji klinika. Agsasauda ka ni Eva kadwada ni Axel. Ay, saan na mabalinda ito eh. Jack kayat amaya sa dagtirik na ni Sir Jeff ka ni Eva. Masapul asyak laang ti adda diti rancho. Jack kayat nga da sa bali a babae dito'y balay ni Sir Jeff. Masapol ang mapaamok ti ubing. Tapno saan nga agbutang kanyak. Sakbay at tulungak ang maikat ti butang na iti baka kan pabo, sir. Matulungam nga ta ti anak ko, Eva. Saan ko ang maikari? Ngam ikagumaak, sir. Makipagyan ko maditi ayan ko ti ubing. Saan ta kumapaya biglaan ti ubing? Amang ano mabutang wano mabain ken ka? Saan ka pa nga rod apo mampanaw, sir? Kanayon mo nga ipasyar dito iti ubing. Tapno umamo kanyak. Sige, aramidog timbagam. Iyo, agsublita na di balay. Mapanta iti ayan ni Yayam Amarta. Saan, Dan? Dito'y tapay. Dito'y tapay. Barok, saan mo ka di akayat ti mapan ije dakkel abalay? Agsasarano titong agti ubing. Umay ka nga rod. Awan ti pasyente. Iso nga agay-ayam ta. Kayat mo? Adda naluk ng abula ditoy. Agpinasa tayo kadadadim. Sige, pasam kanyak. Pasak mat, Daddy. Daytoy. Sige. Ibarsak ko kan ka, ha? Sipawam. Sipaw ko. Babarsak ko mat kan ka, Daddy.
Saan si Pau, Daddy? Bangking ba't ngamin ti panay barsak mo, iho? Barbarsak mo matyak. Barbarsak mo matyak. Halita, si Pom nga ron. Oh, Yay! Si Pau kumanin. Barbarsak ko Miss Eva. Oy, si Pau na Laing-laing Sinalbag. Matan-awak dito nga agaayam dakit din nakaslaubing ijay. Suron kon. Oh. Apa nakarupangat ka amangkit kita kadagiti talo. Ha? Nakarupang ang takmot aya. Naira na lang ang nakagat ko ti dilak. Nasakit. Ita lang ang nakitak ang naragsak dagiti agama. Saan ka ni? Siguro agpakalaing mo tayo babae. Anya nga taaya ti aramida. Tapno saan nga agtultuloy ti kinaragsak da. Ala. Ingkamat ijayan da. Tapno makiayayam kamat kadakwada. Ha? Ni, uwan nga agpaiso. Mapanak ijay. Tanalpas mo tan ti trabaho. Mabalin ka di ti umay agbuya kada kayo. Daddy, apa nga marakop ka matan kanyak, iho? babanog siya kun. Daddy, panpanaw tan. Nadlaw ko akino silapan ni Marta ni Axel. Idi marakop iti amana. Sige, Eva. Mapan kami. Tama pan aginana ni Axel. Masapol nga agsukat pa'y nga umuna ti ubing. Tanabasa itilingat, sir. Manang Marta, in ka mangiror iti pagsukatan na. Wan boss, matungpal. Ala, umay ka naksel. Ingkag Daddy. sukat. Daddy. Apa nga narakop mo ti lupok, iho? Umay ka, Axel. Ingkag sukatan. Diyak, kaya't tinaramid mo itay. Kaya't mutakilawan ka. Saan yaya? Sisingpet siya. Ibilin ko asaan ka nga umasidag iti dadya nga Eva. Bruha day jay. Kagatan na ka no awan ti makakitkita. Nawatam? Kasta. Agtungpal ka akanayon iti ibaga. Tapno nasayat ka kanyak. Alisto ka nga agtungad. Nga masapol atong palam ti tungtong edam. Nawatam? Makitam no di kayo pagtimugan ka ni dadim na agipolong ka kankwana. Da kayo ba't gayam, doktor? Da kayo ba't dito'y palengke? Lumabasak lang dito tanda klinika tigayem ko dita si Dag. Oh, papanam. Ada ko magatamag. Ngam awan matan kwartak. Iso asaan ko na nagatam? No kumadapay ni Eva iti poder ko. Ay katanda ko mamanan sweldo ng alam. Awan matan iti ospital ti kanakam. Ha? Doktor, mabalin ka diti. Umutang iti kwartam. Anya ko matipagbayad mo. Katawan matan ti trabaho. Awan matan ni Eva nga agsusweldo ng alam ti sweldo na. Ala, dita ka man langan. Naglastogan dita, doktor. May dugmam ka kuma. Amok nga ado ti kwartana. Kundi payag pautang. Taawan ka no't pagbayad ko. Ni Nana Sara ti masabat ko. Nakamisuot man. Apay nga ta. Si kamot gayang basang. Di mo ka di pay amo no ayan ni Eva. Saan mat, Nana? No saan niya pinapanaw? Di adapay ko ma dito'y lugar tayo, Nana. Tanangam ti panagsasaom. Tadi mo amo tinapasamak. Anya ti saan ko nga amo, Nana? Ti kadi dandan ni panang loko kan kuana ni doktor, Nana? Saan ka nalabid unay? No di mo kaya't ama itulad ka ni Eva. Agyaman kayo tanasingpet ni Eva, Nana. No agdarum day jay, kat karaman kayo. Dakkel ti sungsongbatan nyo itilintag, Nana. Ha? Anya ko matisong batak itilintag? Di ta ka man laangan. Dinardaras na ti pimanaw.
Taam mo na asaan anaing kalintegan ti inaramid na ni Eva agayem ko. Maban kami iti ili ita. Pakikita man ni Axel no rumorda ka ni Marta? Rumor kayo, sir? O sige, takitaag to ni Axel. Mapanak ijay dakkel abalay. Tamapan ko man pa siya rin. Agyamanak. Nadlaw ko ngamin ang nalagaan tirik nanakin ka. Sige, tamapanak iti ayan na inton madamdama, sir. No kayat na akit ure umay kayo dito ayan tidagus mo. Mayat lakit di dayjay, tamakawatuhat. Tapno saan akas jay, akanayon latan ang nakakulong ijay kwarto na, no awan kayo. Sige, patuluyan mi nga rodan. Kadwak ni Dani, kan kita duma a cowboys. Jak makita ni Yaya Marta. Mapanak iti kwarto ni Axel. Axel? Axel? Lukataman tiri daw, Barok. Bit lang, Miss Iba? Mapanta balay mo, Miss Iba? Ijay ka di klinika, ti kayat mo asawan, iho? When, Miss Iba? Daras? Hindi. Dinak nga ron iguyod, Amangan no may galis ka. Saan, Miss Iba? Daras ta panpanaw ditoy. Madlaw ko nga da kabutang na ditoy. Anya nga ta? Urayan lak dito tadala ba si Papanak? Papanam ka di, boss. Sikrito mata. Ha? At ngamin kayat ko asagutan. Amo kung ti kayat yu asagutan, boss. Uray saan yung nga iba kakanyak? Kasanungay nga amom. Ha? Nadlaw ko, amanipod adda nurse tayo ijay rancho. Si mabalin ti ganay gayaw. Kanayon kayo anaragsak, boss. Dakas ka di? Awan mat asawa, kan balasang mat ti tao. Ti salud-salud. Kayat na kayo nga ta, boss. Jak mamati nga awan kontak yo ka ni Eva. Kasano ko ma? Kat saan nga inted ni Nana Sara ti cellphone na? Awan siguro pa ti cellphone na. Talangan ang makagatang. Kitawan pa'y siguro ti trabaho na, doktor. Kaya dyan, ti maghanap ti agin lalay nga tao. Ita, agrig-rigat siguro. Maasiakan ko na, doktor. Awan mat amok abasol na. Masiguradok asaan abaybay ang tiapo. Tanasingpet mat a tao. Nga ta, saan na nasingpet ti tao amang pakol itibus na. Masigurado, agrig-rigat na dyan. Axel? Kayat mo ka dita ag-drawing ta? Drawing? I-drawing mo dita, noan niya ti saan mo akay kayat. Kan, noan niya ti kay kayat mo, ha? Ag-drawing ta adwa. Kalpasan na, ipakita ta iti tunggal maysa ti drawing ta. Aday da. Ag-drawingan ni Axel. Kita ugman. Noan niya ti kay kayat na. Kan di na kayat. Ayan nga ta ni Axel. Awan mo't iti kwarto na. Sigud mo't asaan arumrumwar day jay. Kabuteng nak ng ibagak asaan arumwar iti kwarto. Hoy, makaraman manen day jay nga abnormal kanya. Ita, nanayunan manen ti trabaho. Tamapan kukit din birbiro kanday jay nga ubing. Axel, iho. Kita agman ti drawing mo? Ha? Lalaki kan babae ti drawing mo?
Nagalas ti panangit drawing na iti babae. Idinto tamayat ti lalaki. Kat ginusugusan na ti babae. Iho, dahito ka di lalaki, ti kayat mo? Uy, yung babae. Daddy, ti lalaki. Sing-singpet. Sino tinauyong a babae? Sino ka di ti babae iti drawing mo, Axel? Awan? Awan. Saan ka nga agbutbutang? Ibagam kanyak. Saan ko nga ibagbaga iti sabali? Basit matakahunday tabaws. Cellphone samat. Wan, kasapulan unay tiners tayo dito eh. Iso na lang, tamasapol ang mapanintayan ti da signal na naaramatin na. Day tatirigat na ijerancho. Narigat ti signal ijay. At damat ka di signal no daduma iji terasa ti second floor? Ura ije rooftop ti klinika. Pinadas ko. Da signal, masapol nga ibirbiro. Kasta ka di? Jak pa'y pinadas, taman manuak nga minamapan iti rooftop ti panakaklinika tayo. Kahit agsubli tayo ka din ijerancho, boss. Wan, ayan ang iti kabalyo tayo. At dada iti sirok ti kakaykaywan iti asadag, boss. Entayon ijay. Ijay ngamin ti ayan ti adu aro out akanan dagi ti kabalyaw. Adda kayon, sir? Daddy, ada drawing ko. Kita ang ti drawing na, sir. Day ta kanu lalaki ti kayat na. Ti babae, kat kagurgura na. O sino ti babae? Ibagbagan ni Axel, anauyong tinasao a babae. Ididinamag kuno asino. Mabutang matamang ibaga, sir. Kan nagsangit pa'y. Iho? Ibagam, di na kaan-anuan no asino man. Pakagatnak mat baka kan pabo. Anya? Sir, start dengan tapay lang apagdamagan ti ubing. Saan taunay apagdamagan? Tamadlaw ko kat talaga nga adda kabutang na. Inton maminsan manen. Saan sama ta mabutan kan ka? Mabalin ka di nga agyan pala ditoy? Wen sir, ariglado. Nasingpat mat ni Axel. Nakita mo ka din, Axel? Awan mo tan. Kasangsangpat mi. Damagam kanyak ti ubing abang bantayam. Kadwam ka din isara si Mangpat? Taisukot nga rod ti kadwa karimwar. Alangan asumang petak asaan ko akadwa. Ay, napanan nga tanday ding abnormal. Anya ti bagak kanibos na makita nak nga awan ti ubing. Anya nga min ti inararamid mo. Tadi mo nasiputan no napanan ti ubing. Adda nga rod di kwarto na itay. Imbilin ko asaan arumwar aging gaajak mapan iti kwarto na. Anya? Kayat mo asawan? Agigyan laang iti kwarto na?